Član predsjedništva Demokratske stranke Miodrag Đidić obišao je danas dečiju konfekciju TID u Jasici koja postoji od 1990. godine i tom prilikom je, komentarišući privrednu strukturu u Kruševcu, kazao da se mora delovati u dva pravca. Dakle, mi u Kruševcu imamo nasleđe, jedno teško nasleđe velikog industrijskog grada i sa time moramo da se izborimo. Znamo da su nam velike kompanije poput 14. oktobra, Trajala, Župe u velikim problemima, ali ne smemo se ni tih kompanija odreći. Dakle, moramo raditi na dva pravca. Za ove velike kompanije da pronađemo strateške partnere, kao što smo nedavno uspeli da u fabriku guma dovedemo poznatu svetsku kompaniju Cooper Tires, koja je odmah zaposlila 450 radnika sa intencijom da to bude i do 700 ljudi. Tako moramo i za 14. oktobar naći pravog strateškog partnera, da li je to vojna industrija ili kombinacija vojna industrija i drugi strateški partner koji se bavi građevinskim mašinama. Dok su u velikim sistemima neophodni kvalitetni strateški partneri, malim kompanijama je također neophodna pomoć za dalji razvoj i u to se moraju uključiti sve strukture koje bi se našle na istom zadatku. Sve što može i država i opština, odnosno grad, da pomognu da se ovakve firme razvijaju i mislim da je to perspektiva. Paralelno da radimo na oba koloseka. Ja sam danas saznao da ovakvih malih firmi ima u gradu 30-ak i uglavnom uspešno rade. Za razliku od nekadašnje giganta Crvene zvezde koja je u velikim problemima. Ali tekstilna industrija, dakle, živi u Kruševcu i živeće. Mi ćemo se maksimalno potruditi i kroz zakonsku regulativu, i kroz subvencije, i kroz povoljne kredite da omogućimo razvoj male privrede, malih preduzeća, jer smatram da ljudi treba da uzmu sudbinu svoje ruke. Dakle, čovjek je video da može na ovaj način da radi i uposluje 20 ljudi, 20 žena, dakle 20 porodica žive od ovakvih kompanija. Ako budemo imali 100 ovakvih malih kompanija, to znači da će 2000 ljudi imati obezbeđen posao. To je posao za nas. Evo, videli smo ovde i saznali da je opština pre par godina pomogla, da je čovjek kupio mašinu od 50.000 eura koja se već isplatila. Videli ste vrlo lep vez i to je pravac koji treba da idemo. Ja se nadam da će grad Kruševac izaći u susret vlasniku kompanije, pošto je solidna kompanija, da pristupni put bude urađen onako kako treba, jer na taj način mi pomažemo da olakšavamo da bolje posluje i radi. Dečija konfekcija TID osnovana je pre više od 20 godina, zapošljava 20 radnika i osim što proizvodi dečiju garderobu, bavi se i uslužnim šivenjem za velike kompanije, istakao je vlasnik firme Zoran Marinković. Reč je o porodičnoj firmi koja je postepeno napredovala. Od prvog ugovora koji je potpisan na 1.500 evra, došlo je do ugovora do 15.000. Imajući prave informacije o tome šta gradska uprava može da ponudi malim privrednicima, ova dečija konfekcija iskoristila je te mogućnosti i prerasla u izvozno orijentisanu kompaniju. Koristili smo, opštinski kredite, pre 2 godine kredit koji je bio za opremu, zato što je bila malo veća investicija, konkretno mašine za vez, za nabavku 50.000 eura. Također smo koristili podsticajne kredite za zapošljavanje radnika, te ugovorne obaveze su nam sada ostekli i to nam puno znači. Međutim, ima jedan problem koji je generalno jako veliki problem, a to je znanje. Mislim da u ovom trenutku u Srbiji jako puno nedostaje znanja i da prošle godine kad smo tražili 5 ljudi, 120 je šivača bilo na stanju, mi od 120 ljudi jedva smo našli 2 koji nam odgovaraju. A kada se već govori o zapošljavanju, neophodno je reći da grad Kruševac kroz svoje programe pomaže nezaposlenima da što pre dođu do posla. Grad Kruševac je posljednjih godina pokušavao da kroz programe samozapošljavanja novih radnih mesta subvencioniše, kažem, ovakve firme i ovakve poslove. Naravno, prošle godine smo dobili nagradu da smo grad koji je najviše novca izdvojio za samozapošljavanje, nova radna mesta i pripravnike. Ove godine smo već krenuli sa programom pripravnici, konkursi u toku, a sledeće nedelje krećemo sa programom samozapošljavanja, nova radna mesta, da bi ovakvim preduzetnicima, ovakvim divnim ljudima pomogli da što više ljudi zaposle, naravno, kažem, i da deo novca dobiju od grada Kruševca. Vlasnik dečije konfekcije u razgovoru sa članom predsjedništva Demokratske stranke Miodragom Đidićem naglasio da srpske kompanije imaju velikih problema na ruskoj granici, gde im se zbog 100% kontrole zadržava roba više dana. S druge strane, status kandidata za ulazak u Evropsku uniju iz ugla privrednika doneo je mnoge benefite.
Iskren da budem, ja najbolje volim da kažem, moji ugovori najbolje o tome govore, znači gde smo posle sticanja statusa kandidata, znači za članstvo u Evropsku uniju, znači dobio 3 ugovora koje sam potpisao sa nemačkom kompanijom VBG. Ti ugovori su mi čekali 6 meseci, posle kandidature jednostavno oni su nas pozvali i došli da potpišemo te ugovore. Tako da nama kandidatura sama puno znači. Ja jednu stvar volim da kažem, Nemačka, Belgija, Francuska mogu da budu stvarno dobri poslovni partneri Srbiji, znači ako ne možemo da izvozimo gotov proizvod, dajte da izvozimo ono što možemo. Ako je usluga, a oni su sigurno kod nas, ne samo ovde kod nas, nego uopšte u Srbiji, videli da mi dajemo jako kvalitetne proizvode, da smo jako odgovorni u svom poslu, dajte da im to izvezemo, znači da to naplatimo. A što je najbitnije na nas, 100% je naplata je 100% avansna. Član predsjedništva Demokratske stranke rekao je ovom prilikom da će se do kraja godine najverovatnije potpisati sporazum između Srpske i Ruske uprave carina po kome bi se srpskim kompanijama omogućio brži protok robe.